ساختکردنا کارەساتا شنگالەیە لە ناوەندا باژارێک کەون کو وێرانی و گاڤڵکردن بێڤە دیارە. وێنên jinûmêr û zaro û kalemêran ku di karesata şengalê da bi destên çekdarên Daeş hatîne kuştin û bêserûşînkirin, bi dîwarên van gavla ve daliqandîne. Ev birayê eyala min e, babê eyala min e, ev babê eyala me, ew ê he eyalê keça meta min e, ew ê he mamê wê ye, ew ê he tiyê wê ye, ev hemû li sê meha 2014 Daeş ev çend hemû kuştin û birin. Vî xurtî bi dehan kes ji malbatawî kuştîne û bêserûşînin. Lewma ev çalakiye rêk xistiye digel çend hevalên xwe li sêriyanekê li şingala kevin ku li ser demê Daeş cihê sêdaredana êzdiyan bû. Sê meha 2014 Daeş ev tiştî bi serê êzidiya kir. بو فكرة أم خويا ضحاينا مجو أف شنغالا بربروشكا سوكا السرية أف مركز شنغاليا مجو ملفيدري فان سورة تاينين أبد شهيدة إزدياينا وقت سي ما هاش 2014 هر ده اوه چالاکیه دا خورتن ازدیب آوائک خوب بخش آو شربت آثار لسر خلکی بلافت کن بخیر آوان قربانین کارساتا سی مها هشتا سالا 2014 ایرو اجبروان داگو خوشکا کل ال 2014 الوان انفجار فرمانی کو هاتینا سری ما ازدیا وصاب ما کریا ام بينا فيدري خيرك خدمتك ام وان شهيدارا اجوان هستيكارا جي مالبات وان شهيدارا ام خودی الوان شهیدا درکوین. میسر ریکا وی چالاکیه دنگی خواه دگهین تا توایا جیهانه کو هاریکاریا ازدیان بهتا کرنو او کسین هتانو که چاره نویسه وان ندیار خویا بنو تف گورن بکوم بهنه وکرن. مدبه چند مقابره وان هستید مراکن مدبه اللجنك چه به اش ازدیا و حکومت دعمامه بکا ام چن الاخسيرات خو الدولة بقرين اللي قال لك اخسيرات ما الدولة هنا خاصة المخيمة هول. السالا 2014 دا چکدارین داعش ایرش کرا سر شنگاله و بهزاران خلق کشتن و اخسیر کرن میه سرجی اگج اوان کسان بو کو زیدتری چل جنو میرو زارو جمال باطاوی کشتین و بسروشینن لو ما اوی اف سالیا دا ساخ کریه لی بدالقاندنا وین قربانیا کاو عمر دنگ امریکا قضا شنگاله